Selamun Aleyküm. En-Necm suresi 23. sure 19. ayette o'tgan bir videoda aytdim, Alloh subhanahu taala sol oyatda mushriklarning 3 putini aytdi. Al-Uzzani aytdik o'tgan saboqda. Al-Uzzani Xolid ibn al-Valid barib buzib, sindirib, uni ishidan bir qara naslda ayol chiqdi dedik, bir kempir. O negizinde şeytan ciniyet dedik, öldürdü onu. İşte bu Al-Uzza putun bitirdi, tazaladı. Cana En-Necm suresindeki 19. ayette tağı iki put aytdı. Allat, odan keyin Manat. Allat degen Taif qalasında bo'lgan. Taif qalası Makkaga yaqin bir qala. 92 şahrim Makka'nın sırtında. Allatqa Al-Mughira degen sahabanın cibedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani karşısında bir nice sahaba. Allatqa bardı Taif qalasında. Taif qalası tağın üstünde. Salqın bir qala. 80 min 90 yıllar akim bizde ko'p aparatın sujerde bir ulkan kişi var edi, Qazaq var edi. Şu kişinin urpağı erge deyin şu qalada bo'lishi mumkin. Baldarmen barganda oynaytın edik. Biroq sodan keyin xabarlashmay ketdik. O'zbek ag'ayinlar da ko'p ol qalada. Taif qalasında Allat degan putqa bardi. Al-Mughira degan sahaba, qasında bir Abu Sufyan da var edi. İşte Taif qalasının turg'unlari jiyinalib, endi ne bo'ladi ekan deb kelib tamashalab turdi. Bir jaqdan putların endi o'zini qo'rg'aytinin ishinde shunday bir o'yda bo'lgan, paydo bo'lgan. Allat negizinde bu ayel Xudoysha deb aytamizmi? Ayel Xudoy bo'lgan. Allah Teala'nın kızı deb ataytın edi. Al-Uzza da so'si yoqdi, Allat da so'si yoqdi. Üçüncü Manat. Manat Medine'nin Makka arasında bir put. Bunların üçü Allah Teala'nın kızı deb atalatın edi. İşte Allat'ta yıl tamaşalab kan ne isteydigen, kan qanday o'zini qo'rg'aydigan turganda Al-Mughira'da ularning o'sha o'yinda tushundi, bildi. Сөйтіп bularga bir o'yin jasadi. Bardi Allat'ni barib qilichmenен немесе baltamen urdi. Urgandan shalqasымен quladi. Qulab can tapsırатын жағдайда edi. İşte turganda Taif'in turgundары quvandı. Mini Allat, mini Xudoysha shin manav deb, Xudoysha deymiz, ne deymiz endi. Сөйтіп quvanib turganda Al-Mughira o'rnidan tushib turib, "Ey, tas bo'l, hech qanday foydasi ziyoni yo'q, qo'yinglar" deb qolgan jumusini jalg'astirib, bit-chetini chiqarib buzib tashladi. İşte bo'l bitdi. Bo'l Peygamber sallam Makka'dan Madina qo'nis avdargandan keyin 9-yil, ya'ni Makka qalasini javob olgandan keyin bo'ldi. O'tgan videoda aytdik. Al-Uzza sol yilda bo'ldi dedik. Ondan keyin Manat deyitin put Madina va Makka'nın arasında dengizin жағасында bo'lgan. O'ganda bir sahaba vardı. Sa'd degan sahaba, qatelispisem, o kişi de bir neşe top adam sahabalarмен barib puttu sındırıp buzub tashladı. Onun hizmetçileri var edi aynarasında. Ular da qaçıp ketdi. İşte buzub жатқанда odan da bir ayel çıktı. Qara ayel çıktı, kempir. O da cin şeytan edi. Onu da ne oldu? O'ltirib tashladı. Yani osындай yerlerde şeytan jinlar bo'ladi negizinde. Bir davos eshitsеңiz, bir karamat ko'rsangiz, o yerda birov жақсы bo'lib atgan angima bo'lib жатsa, ular negizinde jin shaytonning ko'magimi bo'ladi. Endi misol, men bir misol bereyim, qanday bo'ladi? Birovlar shu yerga borgan жақсы bo'lib qoladi. Niye shunday? Onun sebebi Allah bölüşü adamga ko'z tiyadi, nemesi sehrlanadi. Ol ko'z tiyu, sehrlanu jin shaytonlarning sebebimen bo'ladi. Сөйтіп, siz shu yerga borganda, tilek tilegende ne bo'ladi? Shayton jinlar o'zlari adamlarni adastırumen shug'ullanadi, jumus isteydi. Ne isteydi?
sizді алдау үшін, жолдан шығару үшін, қисық жолға кіргізу үшін, салу үшін не істейді? Сол жерде жаңа сізге сиқыр арқалы жын кіріп кеткен болады. Көз арқалы, тіл арқалы сізге жын кіріп кеткен болады. Сол жындар шығады. Мақсат сізді адастыру. Осы. Яғни ол жерде болған, ол батқан карамат, яғни осы дұрыс нәрсе деген нәрсе емес. Дұрыс нәрсе ол Құран мен ол хадис. Әр көмектескен нәрсе, әр пайдасы болған нәрсе дұрыс деген нәрсе емес. Алла Тағала сақтасын, Алла Тағала бізді тура жолға салсын. Альхамдулиллахи раббил аламин.